ko muringo gwo kwesya obuheereza haihi abataka b'ekyaro kya Bwesirabo bacwire mu kwekorra burungi bwansi barikwiguraho omuhanda ogutwire nigubabonaabonesa bwanyuma ya bamwe abatuura okwanga omuhanda gutaraba omu itaka ryabo. Oburemeezi bw'omuhanda ogu twire tufune omuhanda ogu kugira ngu tufune oruguuto orukukurosinga rukaba rukaza omu rwa Rwabwonyo kuba noofuna omushaabazi okugira ati ninza Rwabwonyo kandi nyowe ninkorera Bushere Road stadium niho eri hati obanza oza kwekiikuura kuri kandi aho hakubiire hari haihi. So konka mbwenu twasiima munonga mushaamukuru Paul Ruggebiraaro madamu we Antipenna kuranga batwikiriza batwereza omuhanda. Kandi ho nawe Gertrude Katushabe omutuura nawe yashobora nk'okubabiire nibaburaho kukora by'abarwire baabo ahabw'okubura enguuto nungi. Abaana bakubi wotiine enguuto tokayaka kuhika hirwaro konka kokuba ori haihi n'enguuto ofuna wa boda oburyaho noyegira omurwire ashasha munonga oyetagisa motoka konka yaba eri haihi enguuto eri haihi nofuna motoka noraka kuhisya omurwire waawe ah'irwaro ninga okwenda kuzaara. Obuzibu obutubaire twine ahabw'okubura omuhanda ogu n'ekintu kimwe, emotoka eba etarikukurosinga ngu yaza Rwabwonyo noba orikuba noyenda nk'ekintu oba n'ahabwa emotoka ninga piki tuteganisa ahabw'okugira ngu ebiine okwerigura omu mabaare ni bingi tuguma nitusaba omuhanda ogu tukatandika kare turikugushaba. Kandi hoona wori omwombekyerize enguuto egi kuraba omu itaka rye Paul Ruggebiraaro ashoboreire ekigendererwa ky'okuha itaka rye kurabamu enguuto. Nimpiga abantu bareke kwanga entunguka enguuto rimwe kutunguka nk'amashanyarazi n'abantu kutwara ebintu byabo hati nyewe nempenda nyenka kuruga aha nguuto kuza Rwabwonyo kuza mbwenu hati karakita yaza kubanera bamwe yatawukazi nange nagira enguuto nungi n'abataka bagira enguuto nungi. Bitwe Kuteesa Amos Orukansa arasiimira abantu abahiire emihanda kandi ngu nibaija kutaho buri okureebeka ngu enguuto egi yasharwa. Tanisa bakaherezayo omuhanda abantu bakaha amataka gaabo mukusharamu omuhanda nka gavumenti tekubaasa kuteha emihanda abataka mutakwataniise konka abataka ba Bwensirabo bakwataniise buri omwe yahereza itaka rye ngu barishare harabamu omuhanda. So ekyo ninyenda kukibasiimira kandi nkiito nkazo Town Council nyowe nkanye nkurikushitama executive nkwataniise na executive na deputy mayor na ba councillors ntuza kurwana munonga ngwe ngu butegesharwe. Konka hoona wori meya wa Kazo Town Council yashaba abatuura kwejumbira omu kukora burungi bwansi ahabw'entunguka gavumenti ebone kubakwatiraho. Omwana kyabaire nashaba oko himbe nimpirwe naza kushaba motoka bagira ngu mubanze mugende mwigure burungi bwansi then itwe tubone kusindika traffic then bo twagwiha omu mikono y'abataka. Mbwenu nitubasiima okutamu amaani ganyu n'obwire bwanyu nitubashaba n'izooba erindi erituraateho nabwo twije omu bwingi n'abatiija mubagambire amaani ganyu agu muraatemu n'obwire bwanyu nibwo burareetere kuriya nitushaba motoka eriho. Kandi hoona enguuto egi neija kuba neegaita ekyaro kya Bwesirabo hamwe na Rwabwonyo omuri Kazo Town Council. Gashakwa Sima Naume abwatari West omuri Kazo.